Lagi pas babon. Aduh. Letek-letek dia kagak cong, nggak cacing kepanas ya. Aku nih, santai, tapi punya pesen aja. Kenapa cong? Ano pesen bun? Kenapa cong? Kaya ka lang minggu bun. Party. Iya bun, jamnya. Lah cong, ini sering tuan. Mau beli pesen jadi sering tuan ya. Jaga itu partian cong. Nung biasa loh. Kok dia saya pedas. Assalamualaikum bun. Salam. Nah cok. Siapa babun? Bisa kau jamet dah ya? Biasa ngoreng dia dong. Arba belair ba. Antara kabar tikro sama. Minum jom. Pak, dengarin kejinan ya? Jangan bun. Tenang ya bun. Iya bun. Biasa deh. Apa mak bun aja mak bun? Biasa aja cong. Lebih dampang dari weekend you know. Kita orang jaga TV. Kimi tengah besar. Kalau apa kaki ba? Ntar dena. Kau tengah bersenak. Aduh kau tengah kiri. Ntar ke party ba? Enggak. Kan membaca aslakan. Udah ba? Udah bolong ba? Nah, Ya ba belum bolong ba kalau cukup. sokong. Oke mulai jom. Elah ba lu ba? Tanpa akil lu. Oh, Ulah boros dekat. beres jom. Ambu tong sa joget cong. Kala nemu le la nyela hidup. Mau ke mesin lagi. Oh. Sekat we. Apa bun? Lawan je we. Ada nggak? Kita lan mulai. Ya, mendakan nasi Tiana mula jamai mula party. Dak gaul di kota. Tak salah aja. Dak tenis sekarang tuana. Mula di pese minta gembuang. Mula beriin pekel. Pagi au tang kena. Mula beriin pagi cokin na. Dak tenis sekarang tuana. Mah karena apa pada setia. Jadi terjapet, jadi party. Dak tenis sekarang tuana. Ben pole ang antau ngaci, tapi ngajoget. Hingga kecacing kepanasan deh ya. Seorang karena menjauh cara bersenyinggung. Ben pole yang korang mengahed. Dalam mata ada pesen head.